Talafatu Samoa Entertainment TV nei fo itula ai usi mai al whaafonga sa whapoponga o nā tamua. Ua whautua ina malosi e le taitai o le tu o ngai le malo le HRPP le sunga tula e pasai le malia le ngaoi. Le minister tanga luenga o leo leo. Ia whaata ua avanoa e o ai leo leo a Samoa i ngā luenga wha peacekeeping po le tausinga o le file mua malo au whaatasi. O se whainga na amata mai le taimi o le whainga malo o tanwai le HRPP le tausanga e luafe. E pe ona sao noa tula epa na whaalongo e le o lava leo leo ma ia whamanatu ai le minister. E iai le vaenga lea na amatai o na ave leo leo i peacekeeping le UN i le tausanga e luafe. O se tūlanga tā ua mo lea o oina o tātou leo leo i ngā ruenga whaatausia leo le file mu. Mai o se tūlanga tā ua te lea mo le a oina o tātou leo leo i ngā ruenga wha peacekeeping. Le ngā tuwa nā lava noa e mawhai ai o nā atu isi e tātou leo leo ngā lue. Il malo fatasi e leo leo mola tu ngalwenga tu mau le mera le ma tu tim tu fa tu ina al fatawa o amano ye o eta tu leo e ngalwenga fa peacekeeping al malo fatas se tu lalo bola nga ilumo le training ata tu leo Sa non fai pule o le pam sa le panga o le avanoa e o atua isi leo leo e ngalu lua i malo o fatasi ua iai nisi ua maua ngalu e ngatu mau na fufuanga. Peitai, o lo ia tua ia le pei e tau au ngata le komsina o leo leo i tulanga ia o le fo ia va aipu mo o ala tau i totono le tunu. Ai au o na faa wau pea leo atua leo leo i ngalu e nga faa tau si file mu a malo au fatasi. Inisi o tala, ua tūlanga tutusai nei Samoa ma le Cook Island i le tele o tausanga wa manu malo ai ala tausala tauwa i le Miss Pacific. O le tūlanga mua muayo le Miss Samoa mo moe moana sa wha ato swanky i le Miss Pacific lua o lua wha ua maua atua i Samoa le atu kuki ma ta iwalu ai tausanga o pale ala tamaitai. So o mai ai Amerika Samoa wa wha aono na o lato umia le Miss Pacific e au fiai ma le urua i tausala whaamai o le Miss South Pacific, Julie Spencer, i le a feiva se la walufitu. O fiti ma Papua New Guinea wa tai whaatolu, Tahiti, Tonga ma Niue wa tai whaalua, Samoa New Zealand ma Samoa Hawaii tai whaatasi. O whae e atua i nei le pale o le Miss Pacific lua o lua whalu o lua lima i a Samoa, mai le tamaita i Papua New Guinea, Chelsea Nicholas, peitai, o toi tūlanga lua mai fo i leisi tausala o Papua New Guinea, lona toru le Miss Nauru, lona wha le Miss Marshall Islands, lona lima le Miss American Samoa, o le whailongo le taleni lea na maua. E le Miss Samoa, o le interview Miss Samoa, Tharong Miss Papua New Guinea, la e whaaleanga nu le Miss Samoa, Digicel's People's Choice Award Miss Samoa, Miss Personality Miss Tonga, Miss Photogenic, Ataono Mea le Miss Nauru, National Tourism Award Miss American Samoa, o le tausala Samoa, Male Pacifica, o le alo Mary Jane McGibbon, sa avea fo ima Miss Samoa Miss Pacific, ma le tamafa i pisinisi ia Fred Swanky. E lima isi tausanga lea ua malie mai ai le pulengo le falmai o le Apollo i initia, e whapa angai ma Samoa ia na ngase tinga ina e watu mo tonga fitinga. O le namalienga wa mai a whapepa masai ni le vāo le sui prestene o le Apollo le sunga Arani Mohan ma le pale mio Samoa le fionga fia me na omi mata afa ma whaalaulo mai ai e le nusi pepa le malo le Savali. Ua whaamawina e fo i le malienga lea o le amawhai o na awina mai fo ma intia e ngā lulu e ai mo le mota ngase i Samoa. Whailoa le fionga le minister tanga runga le soifua malo loina ia malasi lua pito whanua tonga manga tawhito sele le Savali o le whaawau o le whainga wō mawhana e le o se whenga inga whau o le vana fsoani le whalemai o le Apollo mai intia i le tonga whitia o tātou tangata wā fia i ngase o ngaonga a o se whaamama a venga fo i mo Samoa i le taunga o fie o le nā au nanga o li potia e le pepa le malo e taunga o fie atu le whalemai le intia nei lo le whalemai i New Zealand ai o se vaenga fo i le nā o saunoanga le minister tanga ruenga e peo na li potia. Liptia fo i leo no fausia o se la lao le Apollo i fiti
mo le nei tu langi i le lumanai peitai ua taati atu ai ma le valaulia i le pulenga o le falamaʻi a Samoa e asiasi atu ia o latou silofia ai le faatinoga o galuega i Intia o le toe faaopoopo o le 5 tausaga o le faapaaga ua se avanoa foʻi mo isi gasegase o loo ave auauaʻi mo tugafitiga i fafue pe ona faalaulo mai e le pepa a le malo e le amapu galuega fesoasoani le ekalesia Iesu Keriso le aupaʻi o aso e gata ai le LDS tauala atu i ona i tutino ese e pe ona mo le mauina le vaega talavou mai le apia West Stake i le faaiʻuga le vaiaso talu ai mai le vaega talavou se fululua le suluvalu tausaga le matutua sa o latou faatino galuega faamamā i le lotoā e ui o le timuga i le faaiʻuga o le vaiaso sa o latou faatino galuega faamamā i le lotoā le tuamaga mo e pupuagatia le SVSG Samoa Victim Support Group e ui o le timu i le faaiʻuga o le vaiaso peitai o le galuega faauau lea o loo taulamu ai le prestene le suga a le ati mo nanu a faatia siʻilaga ma o le faufautua le suga palauni sua ma diuina Elisaia o le ekalesia lea le LDS a faamauina e ese mai i le tausiga o le lotoā le faamaina o le vao ma togalaau ae o loo faauau pea foʻi le fesoasoani mauafua i lo latou aʻoaʻoina o fanau aʻoga ae o mea aʻoga ma taumafa faatasi ai ma le faaoloaina o le pulega i tutau i taamale o vene feʻave ai ai fanau o loo i le lotoā saunoa le prestene siliniulina Jang o le atua lavaia ena te tauhi atu le ua foaʻi ma saga faamanui atu i galuega alofa o loo faatino e le atunuu lautele taimi nei e lata le selau tamaiti mai le pepe i le suluvalu tausaga o tausi ai pea le lotoā fua lava le tele o tamaiti i le avanoa o fale o iai foʻi fale faapitoa mo tina sulufaʻi ma latou fanau e ese mai le fale faapito mo fanau ua taofia ai ua lē toe mananaʻo iai o latou aiga ma fanau o loo faatali suʻesuʻega o latou mataupu i le faamasinoga ae o lana faafetai i faalapototoga eseese le atunuu e aofia ai ma ekalesia ae o pisinisi i le alofa tulaʻi pea ia soʻuma o loo taofia pea le toʻasefulufā o le toʻasefuluvalu lea na mauane leoleo ma le latou osfaʻiga i malifa i le masina taluai o le osfaʻiga lenā e aofia ai ma tamaʻitaʻi e toʻafā o taofia pea i lalo le vaʻaiga leoleo i tanumalala peitaʻi o le vaeaso nei lea i tulaʻi ai le faamasinoga ma iloa ai le aso o latou mataupu ua talaitua le isi toʻafā a o faagasolo ai suʻesuʻega leoleo peitaʻi o le osofaʻiga lea na mo le mauina le fāata ai e leoleo la au malosi i tagata e aofia ai ma le soʻona taʻomi o latou fuoliga i le foloa ma maligi ai le toto le isi o i latou mai le tali pupuni na o omia ai le isu e pe ona mo le mauina i le na aso mo le mauina foʻi le loka faatasi ai lava ma le ulugalii na fetauile o atu e faatau mea ai ma le alu atu o le osofaʻiga leoleo o le osofaʻiga lea e pe ona mo le mauina e leoleo i lenā taimi na mauane ai marijuana ma telefoni ai o tupe o le vaeaso nei le aso mafua ma le aso lua e tulaʻi ai i latou ia i le faamasinoga ua lē faamaonia e leoleo tuuaʻiga a le isi lava leoleo o le mataupu lea na faamalōlō ai ni leoleo se toʻafā ae faia i ai suʻesuʻega i tuuaʻiga taufalaau faasaina peitaʻi e le ai se faamaoniga na taʻu e le komisina o leoleo aua paʻaulogo i tino Filipo i le Samoa Kolopo o le amataga o le tausaga sa faamalōlō lē tumauaini ali i leoleo se toʻatolu ma se tamaʻitaʻi toʻatasi ae seʻi faagasolo suʻesuʻega a le PSAU Professional Standard Unit saunoa le komisina o leoleo i lenā faatalanoaga ua maeʻa suʻesuʻega i le ese faamaoniga o tuuaʻiga sa faasaga iā i latou o totogi foʻi o leoleo sa faamalōlō lē tumau e tatau ona toe maua uma saunoa ai apaau i suʻesuʻega na faatinoina na faamaonia ai le iai o a latou soʻotaga iā i latou na taofia mai e leoleo i se osofaʻiga i malifa peitaʻi e lē o iai se faamaoniga o loo latou faaogāina fualaau faasaina e toʻavalu faipule o le mota na fesiligia le minista o le matagaluega o leoleo faualo le fau Harry Schuster ma ia folafola lona talia o a latou fautuaga ma atugaluga i le fono o le palemene o le vaeaso taluai mataupu ese ae mai sei lava i fualaau faasaina le aisa
Mai le tamala fo le tali o whawalo, i whaipule o wai maunga tasi, sa le ngatasi, a ana lua, a le ipata i tupa i lunga, sa whata tasi, sa tupa i tea, le pāma whale a te tasi. Sa no le whau tātou te tuwha atasi, e tātou atu ngalu umalawa i fuala au whaasa, ai maisele aisa, ona o le unga o a fianga o le tangata e whaonga ina. O ta lia whau tuanga, mātunga lunga, o lo nofo mātala, fo ilimtanga ruenga o leo leo. O le wha maunga ilimtanga ruenga i puna i asau no, le tau sanga lua afe lua e balu o sa whainga i mauta o tangata na maa salomia. Ai sfultasi te si tolu lua kalama aisa na mawai. Fitu maliwana, lua tolu la sfultasi fatu. O le luafe lua tolu sfutolu o sa whainga, fitu lua te si maltasi kalama, afe wha se lau lima lua la au, se lau sful lima la, afe wha se lau wha fatu. O le tausanga nei lua o lua wha, e tasi te si male o wha kalama, o le aisa, e lua la, e se lau wha sful fatu. Ia sa no es wha amalo si loto i o sa whainga umanei, na i loa le sa o ma le leo sosu e ngai mo mua au mai le whatananga, mai le whaamsino a o le ialu se o sa whainga i se mauta. O whale umana mawai a le o le aisa o le maliwana. E le o whaalia se alu i lunga o le aisa pe a fua le kalama te sima le o wha o kalama e pei o le atingi lima. O le tau sa se lauta la, le o lua se lauta la, mai loa ai e le o iai le aisa i sona tūlanga whaate leina. E ui ele o alu i lunga le whainu mera o le aisa, ai o lo tele lava maliwana maua le tunu. O le pulenga malua li ima whai pule wha amoe moe iai, e tapu e li ima whai pule so san tele susu e ngā leo leo. Lo mai tai tūfo i leo leo sa ili o le aisa, i vaenga wha apitoa le CID o lo le lei foi le lato tiute. Sa iai le pulenga le taimina le angai le nā whanua lua, pe tai, e le ese wa ana maua au mai ni whala au wha asa mai fafo. Pe ona tau tino le ministau leo leo le palmene i le mai aso taluai. Fato atoia elefono i le aso lua, aso lima o mati i le iwa i le tai au. Mai lava le palmene le ufa amaunia mai lona ministau leo leo le sol tu la fono sili ona mawalunga i Samoa o ta avale e le laiseneina, ma ave ta avale e le aini laisene. Atonu au fatu tale e tau te. O le sol tu la fono pito sili mawalunga i tono Samoa. Ele o le faa o lima, po isi tu la isi a tele sol tu la fono le sauile. Ile le tio mal TV. O le ave ta avale le laisene. Ma le ta avale le laisene ina. Mai temi o le malolonga le te atuni e lua pasi na maua ele ai ma se ele o laisene ina. Longa winga lai fa ngar pasi ele o sia tu la wele po sa ngare mule. Pasi o mel. Pe ta isa no minister o le LTA, le Land Transport Authority, pulenga o whila awa inga ma ta avale afi. E fionga olo a fuafitiva ai. E te taimine i lalo tulafono ale LTA ele o iei se tulanga fo ile wha mahalo sia mai ele LTA ona ele tunu ua koe laisene ta avale ia maleanga ia tu e whafou laisene. Na pauala le tulanga le ia olo o tuulava ia le ngā ruenga fo ilea i malon malo. Ia o la tau te whaia le monitoring ia ma sirisira toa. Po ia nita avale ua le pasia po o mang tangata o ling lai senge. Sa o le saunoanga le whionga le minister. Pasi ia na lawe vea nei vatu le ia ele amba se pasinga pasia se pasia ina le LTA. O le tūlanga le leo ni laisene ma le stalo ta avale lalo tula fono le LTA. E le se tūlanga e whaamalu sia mai ai, le tangata e laisene le ta avale ma whaafou laisene. O lo tu ualanga aduenga i leo. E waava ai, po o iaini ta avale o le pasia, ma ni tangata e le iaini laisene. E sao, o pasi na lave vea, e le ai ma se pasi na pasia. Ai a whai o le pasia le pasi, sa whaapea e o e paka le leita avale i fale. Ai le o le tūlanga le nā alia li mai. Lo Samoa Entertainment TV mai e pia mas wha o puponga o nā tamua. Rea sa tai au i alofo le tua ai paso i fuaia.